Ian L. Ikmat and Isis Ferdinand T. Ikmat, Kim L. Ikmat, Rogelio Jr. and family, Wico, Enriquez and Tanueco family, Nano and Endo and family, Vicky Aguilar and family, Anunciacion family, Maninang family, Tete and Janjan, Eric and Mela, Elena Bacal and family, Remedios Aglian and family, Seferino David and family, May Sonido and family, Marvy Macapagal, Noel and Remy Deyang. Paraking kapanganakan dari Isabel Mandal, Michael Marpa Jr., Isel Christian Gumabon, Micael Velasquez, Cheryl Suarez, Navy Clyde Anon Nuevo, Reynold Chan Vicente, Alet Dungka. Paraking pansariling kapagnasan dari Richard and Chona Yumul and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Goshyang family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Somalio and family, Ding and Tess Buko and family, John Paul and Amy Buko, Martina Eileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Lovely Canlas and family, Shara Lian Pasion, Corazon Salde and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Abigail Santos, Arnel and Florea Santos, Anthony Santos, Jeng Balilu, Colleen Pangilinan, Raymond Anthony Garcia, Maria Preciosa Garcia, Richelle Jess Garcia, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Nikki L. Benitez, Erwin R. Dizon, Maria Veronica D. Pagulayan, Joan Natividad Salazar, H&J Chocolates, Sam Ambas Jr. Jewelry Shop, Marian Sarmiento, Rogie Enriquez, Raymond Arcilia and family, Corazon and Casey Timbreza, EJ and NN, Jerome Garcia, Vicky Tanglao and family, Mency Ojales, Sheena Marie Año Nuevo, Francis Chua, Kim Yanga, Erwin Katakutan and family, Elaine Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, Eric and Erin Yuna Laksamana, Amelia Tatlong Hari, Sandy and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne Isabel and Ron Inigo Pino, Glenn Sonido, Alet and Arnold Dungka. Paraking malagwang kapaldanan dari James Russell Halili, Teresita David, Jose Santiago, Macbeth Torno, Tess Buco, Edith Mercado, Erner Ronquillo, Marian Elmida, Ben Bebot Rojas, Henry Rodriguez, Venancio Adan, Dominador Collado, Frede Digna Collado, Silveno Arcilia, Lening Lising, Manuel Gantan, Emmanuel and Susan Bautista, Jose Santiago Jr., Maria Lourdes Bangug, Esperanza Cabrilas, Marshall Flores, Marlene Oralinao, Dixie Max Kayabyab, Denise Joan Galang, Florinda Ramos Quizon. Paraking safe travel ng Rowena Lacson. Pangaditala naman po din kaladwada dari Angelo Purificacion David, Manuel Milagros Dizon, Flora Andre, Bong Dungka Ricardo, Deirit Lisa Dizon, Vicky Manalili, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort Jr. and Sr., Purificacion Ricafort, Adeline Ricafort, Jose and Candelaria Jose, Josefina Ricafort, Monsignor Norberto Coronel, Henry Lising, Constancio Escolastica, Amando Sarmiento, Jesus Ruelio, Ernesto, Pedro,
Vincent Paul Arimado, Engineer Jose Mangiliman, Romeo Caringal, Geraldo Mangiliman, Armando Mercado, Lucia Din, Lucia David, Agida, Maximo, Pepe, Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregoria Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Almar Pangilinan, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Justa de las Alas, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulo, Mario Berongan, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Benavista, Luis and Pitang Narciso, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Yutuk, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Rufino, Loretta Candasi, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Arturo Pagio, Loelito Pagio, Diosdado, Clara, Edmund, Rebecca, Abel Tanhueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Diosdado Perez, Edwin John Crowform, Luther Bernard, Erlinda Ariniego Conte, Ligaya Layog, Severino Layog, Maria Lourdes Layog, Villamor Dizon, Ofelia Rivera, Aurea Rivera, Henedina Dizon, Eusebia, Carmelino and Saturnino Alanige, Maria B. Torno, Luis Torno, Robert Masangkay, Eugenia Dacalos, Trinidad Dacalos, Rolando Payad, Paz Kiambao, Afric Payad, Ben Payag, Ruben Kiambao, Belen Payag, Siriaco Basan, Domingo Basan, Juanito Batan, Beatriz Capili, Maria Batan, Jose Manuel Valencia, Conrado Lugay, Maria Teresa Lugay, Azucena Evangelista, George Evangelista, Arthur Evangelista, Daniel Miranda, Evelyn Simbahan, Sofronio Simbahan, Bernabe Tayag, Yolanda Adan, Eva Asahar, Hoshi Serampio Lazatin, Ana Bolena Lazatin, Adelaida Magat, Esther Flores, Brigido Flores, Angelo Sabile, Ruben Yanko, Richard Yanko, Lindsay de la Rosa, Nestor Arnel and Noel, Carlito Garcia, June Efren, Miling, Damiano, Habarillo Jr., Jennifer and Marilyn, Arsenio Bacal, Patrocinio Garcia, Melanio Garcia, Trinidad Endoso, Fernando Muldong, Beatriz Muldong, Ernesto Muldong, Dominador Muldong, at ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan, kim pakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Irreverend Father Rafael T. de la Cruz.
King lagining pa, Anak, po Espiritu Santo, Amen. Ginoo manatili kay kayo. At keka antimurin. Kapatid Ginoo, nginingal do iti, pagmusyan tayo, ing kapiyastanan ing Sanctissima Trinidad. Ingig pa, anak, ang po Espiritu Santo. Yung panulan tapo na ating atlong persona kay metong nga Diyos. At lula dapat metong lamo. At nung atatandaanan tamo, watang mabinyag ka, miyagum ka, kay biyanan ng Sanctissima Trinidad. Sana lalo tamang miyagum kay biyada at lalong malalam ing pangayagum tamo kay biyada rin Sanctissima Trinidad. At mga pamagsadya tamo, karakantala pa mo, at si siyende meging kasalanan, tamo at manyatangan patawad. Yagastang miyag na nagdaning kapanisyan, magumpisal ku. King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapu ko, kang Santa Mariang Kapilan Manbiren, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. In Diyos na may payan tutu, pakaluluhan na katamo, ipapataw da rin kasalanan tamo, dala na kataas sana, king biye alanganga. Amen.
panalangin tamo. Pupurihan na ka, O Diyos, ikpang lubos may paya, Kristo ang Ginoo at talapagligtas, Espiritu ning lugod. Bubulalag mo ing kekang sarili, king kabubusalan, ding kekang pangataw, agyagan mo keng, makirake, king kekang biye at lugod. Meto nga Diyos, tatlong persona, nanatili ka sana, king balayan na inubog, king kekang wangis, malapit king yatu, pagdala ng biye, ning kekang lugod. Ti adwan mi, igpaanak ating banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, tutu at mabibye, manggaman king alang-angga. Amen. Pamamasang ibat, King Libruning, Deuteronomio. I Moises nga na king balayan, noong pag-aralan nyo la, ring banwang may nga labasan, ala kayo nga balo, o damdaman, amilyari, anti ing milyari, king aldoyti. Manibat na anyang lelangane ning Diyos, ing yatu. At tinawaring taong antimoke kayo, ame karamdam king siwala ning Diyos, amanibatan, busan la ning api, at kaybat eyamete. At inwaring metong mang Diyos amig kapilit, ilwal ne para keya, ing balayan na yatyu, libutad ning aliwang bansa, king kapamaylatan, ning pagsubok, bage, pagmulalan, gera, anting ikit yung depat, ning ginung kaya kayong Diyos, karin king Ehipto, inya sukat yung abalo at tandanan, manibat ngeni, king ginung Diyos, ya ing Diyos ning banwa at ning yatu. Ala ng aliwapang Diyos, subali keya. Inya, pamintuan nyo la ring kayang utos, at tuntunan, apisyag ko kaya kayo, ngeni ngaldoyti, ban, mipakayap kayo at ding anak yu, at manuknangan, king kapamilatan man, ning labwad, apig kalub na kaya kayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing amano ning Ginoo, mitmong katapatan, at apanaligan sablang depatan. Kalugurana ing hustisya at ing katapatan. Yatu kayayang katatmuan, king kayang pakamal. King amano na, banwa melalangya, aldo bulan, batuin at aliwapa, melalangya ing yatu, king metong ng amano, minuto siyamo at sabla-sabla, kayang pepalto. Ing Ginoo ingatanala, retang makitakot,
at gagalang kaya, at sablang manalig king lugod na. Iligtas na king kamatayan, king panauning danok, pagkalubanong pamangan. Inginoy ang kiyakatang panaligan, talausok at kambilan. O Ginoo, lugod mo kaya kami, mustay pakit, antina ning kaya kake, manalig. Pamamasang ibat king sulat ng San Pablo karing tao Roma. Detang tutuki king agyag na ning Espiritu ning Diyos, anak na la ning Diyos. Uling ing Espiritu apig kalugna ning Diyos kay kayo, na kayo papalyaryan, alipan ba kayong pasipayong mangat mong takot. Bagkus, pepalyaryan na kayong maging anak ng Diyos. Potang awsan taya in Diyos, tatang ko, patutuwanan ng Espiritu ng Diyos, king kay katamong Espiritu, king itamo, anak na katamo pin ng Diyos. At antina ning anak na katamo, talapagmana na katamo ng Diyos, at kayabi na katamong talapagmana ng Kristo, nung darake tamo king kasakitan ng Kristo. Mirakayanan tamo naman, king kayang kaligayan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Para kalantaya po ing mayap abalita. Ligaya king Igpa, king Anak, at king Espiritu Santo, ing Diyos ni kasalukuyan, ning mailabas, at ning alang kapupusan. Ing ginawa natili, kaya kayo, At kaya ko, antimurin. pamasa, king may babalita, agpang kang San Mateo. Ligaya kaya ko, o Ginoo. Mintala ring 17 alagad king Galilea, at tinuglos la king bundok, tildo ng Jesus karela. Panakit na kaya, siniklod la arapana, bistaman ding aliwa, mikakunula pa. Depitanong Jesus at nga nakarela, ing sablang kayo pa yan, karing banwa at ketiking yato, miyabiye ka na ako, ulinita. Punta kayo at gawin nyo lang alagad ko ring sa walang bansa. Binyagan nyo lang. Kinagyaning pa ating anak, ating Espiritu Santo. At ituruyo lang tupad. King sablang inutos ko kay kayo.
Tandaan niyo, kaya beyo ko kapilanman, manggaman king kapupusanan ning yato, kapataring may balita ning kakatamong kaligtasan, Kapurian keka, O Kristo. pakamala na kapataring ito tayo sa Kristo. Nung apagmasdan niyo po, dahil kakatamong fiesta, apagmasyan, halimbawa, ing Sanctissima Trinidad, nganing aldoyti, kerak lang po doktrina la ning Santa Iglesia, nanaling tuturo na yung Santa Iglesia. Kanyapin na potang sisimba ka, nung pakiabe ka kaya kapag musya ning Domingo ngaita o ordinary day, abalo may mabilog doktrina ning Santa Iglesia. O yan. Yung milabasan na Domingo na anong piyesta? Espiritu Santo, Pentecostes. Ngayon ni Sanctissima Trinidad. Kaya daratang nano, Domingo, Corpus Christi. Ayun yun, tuki-tukila rin, ating Santa Iglesia, burina, inipin na, pagmusyan talang masalese, apagunaman tala, baka nita balo tamo, dahil doktrina ng Santa Iglesia. Ing Sanctissima Trinidad, parati tamong sabing metong yang misteryo. Masakit intindihan. Isipan mong 1 plus 1 plus 1. Ing answer na nita, 1. O yan, Puta rin mag-aral. Sinabi na nga mong 1 plus 1. Sanctissima Trinidad. Because it's the mystery of God. Metong yamon Diyos. Pero ano mo rin sabihin na como misteryo ya, alata mo nga intindihan. Pero rin sabihin ng mystery, ating kang balo, intindihan. Pero may lubusan na intindihan. O kaya, ating ating tuturo kaya katam. Ating kang parating ababalo. Kahit yung taong misteryo, at amo yan misteryo. Itang ugali na, may agad abalo. Pakakalale. Ababalume. Ating makanya na tao. Ito ko sa rin babay. O yan, Naring misteryo yung babae yung lalaki. Mas misteryo yung babae kaya lalaki. Kung toro ababalo tayong Sanctissima Trinidad o aintindihan tayo, kung toro naman ababalo tayong sarili tam. Mali bakit? We were made into the image and likeness of God. Kung toro ababalo tayong Sanctissima, ababalo tayo ing sarili tam. Metong natuturo na yung piyesta tamong yan, iwaparitang ing Sanctissima Trinidad at lulang persona. 3 persons in one God. Distinct, Distinct lang. Masakit ang intindihan. Distinct lang, pero metong lang. Distinct. Iba rin ang sabihan nini, dapat nung makanya niyang distinct in Trinidad, nung mag-reflect tamo kembiatam, iba rin sabihan, yung balang metong kaya katamo, distinct kaya naman. Aliwaya kaya metong at metong. Tinta pa nga iliwa. Nakay ating sasabi ka na ako, Among, patiliwa kayo karang pari. Bakit ako? Basta taliwa kayo. Basta kita ako. Uling distinct tam.
mas buri ko po ita. Bala niya po tang dayang alumang tao po tang gagalangan dayang pangailiwa mo. Ating makanya na. They respect your individuality. Ang nakakaswelo. Ang nakakaswelo. Ating kung balong istorya, dayang pengari na athlete la. Panilang, basta't na involved lang kayong physical fitness. Wala nga lang anak. Tanganak na ngayon panayang mag-aral. Mapag-aral niya. Masyadong lilibot. O yan, masyadong lilibot. Panayang kayang kwarto. Uling biyasa yan. Biyasa yang mag-aral. Dahil pengari, uling athlete la. Ingan ako, ating yata ang diferensyada na. Ating yung diferensya ng anak ko, Ito kaya kawangis, Ating makanya na, pagising ng ngabak. Pane-exercise. Ating mahilig kayong, ating makanya na pangatao, Iting panga-individuality daw. O nga lang anak, mapag-aaral niya. Balo yung gawa na ng pengari. Dahil ada kayong psychiatrist. At hindi pong diferensya ng alak mi, panayang mag-aaral. O, balo nyo na ng findings. Ananing kaya, dinawe kita anak na. Ala na pong diferensya ng anak yun, Pinag-aralan mi na, mas-social naman kayong eskwela, mapag-aaral yam. Na kay, itang linawe kaya, patagalin, ikayong ating diferensya. Wow! Pamilitin yung anak yung maging athletic. Naman makanyan. Distinct. Noong isang tesima distinct, tamo naman makanyan tam. Tinyang pangiliwayang metong keng metong. O ito yung dapat i-discover na rin pengari ka rin anak na. Wow! Potang respekton na ka kayang pang-aliwa mo ka rin aliwa. Gagalangan na ka. Tangita ka pamilitan. Masaya ka masaya. Masaya ka. Because they respect you for what you are. Wating kaya katamong identity ta. O yan. Ngayaping dang Sanctissima Trinidad, masaya la naman. Distinct from one another. Masakit na, masakit din dyan. Tinapangayliwa. Yung kakaduwang pigunaman tamo kayong benaning Sanctissima Trinidad. Yung pinitang metong lamo. Metong lamo. Na kayo mimisip kong image. Amasanting. Balon nyo rin lung teterak. At ang biyasang tumerak na. Ating biyasang tumerak talaga. Aliwala rin lunga rin. May aliwala. Ano yung potang tumerak la? Agnan-agnan. Anang kasanting akakit. Kuyabe kanita, siguradong magulo kayo itong tinerak ko. Potang bagwan lang. Ni kayabe ko, potang bagwanan lang, magkahili ko. Ating makanya na. Ating ko kilalang Amerikano. Amerikano yan. Ay sa na itang pinsang kong alam pilatan. Amerikano yan. O na yung mag-anibersaryo la rin karelang itang pengari da. 50 years anniversary. At ilang palagi. Terak. O yan, Ang Amerikano, doktorya pa mo. Alain talents kaya pa manera. Inggawa na, anatang steps. Big-drawing nga pa mo kayang Manila paper. Kinenagang floor. Dinina ng steps. May drawing niya. Bakit malili, Itang steps na mga yan. Alam patugot na practice. O na niyang
Aldo na ning performance, magaluya pa mo rin. Magaluya pa mo rin. O iting individuality. Biyasi ang tao. O yung bala na yung pamanerak, bala na intellectual. Never. No, so masyado kami misip, eka makaterak masalese. Malo ko yan. Ating may instruction kaya kami. The more you mimisip ka kayong steps, the more na magkamali ka. O ito po, dahil nga lung teterak po atang adyang ing metong karela, distinct la. Pero po atang agnan lang teterak at nang kasanting akaki. Balamo itang metong lamo. Nakay po takating contest ken terak. Dahil nga liwa, pakasakit din kaya. Galoda niya pinala para pareho. Lamiyag na nagdan, pakasakit din. Nakay manyambut la paretang simple. Simple mo yung steps na po ang kimot. Manyambut la, bayo. Bayo bakit? Uling para pareho la kimot at nakaismut. Ang naka-graceful yung karelang pamangipot. Iti para aking imiisip ko makayan. Palagi ako makayang Sanctissima Trinidad. May itong lamo. Pero in persona da tilampangay liwa. Itamo may ahos tamong komunidad. May itong tamo. Potang may kakalagod tamo. Potang magobra tamong abe-abe. Adyang miyaluwa yung obra tam. Ang nakatamong kasayaan. Kaya na. Potang yung kaya katamong pamanera. Ating pupunta kayang kay Liya po ang wanan. Deng manalme, malyule. Yung kaya tamong terak maging comedy. O yan. May sabihin, potang abi-abi atang teterak, mas nanting akakit. Masaya tamo. Because we were made into the image and likeness of God. Lula, pero metong lam. Metong nga pamilya, potang masanting lakimot. Potang may kakalugod lang, may papag-respecto lang, may saub-saub lang. At nung kasaya, uling metong lamong. Waring ginoon, may nalangin niya pa, that all may be one. Nung makanalo ako, po yung metong katamo mo. So, ini marahil adwa karembo rin ang sabyan ng Sanctissima Trinidad. Na nung makanalo lang atlo, at ilang pangay liwa, dapat makanyan mo naman yung kakatamong pamaglalawe, kareng kapatadam. Etala pong puwersan. At ilang pangay liwa, keka, dyan pa yung ari ka, at ilang pangay liwa. Respeto ang tamo ito. At ita sana, nung makanalo lang atlo, at metong lamo in Diyos, sana makanyan tamo naman kimot. Abi-abi at tamo, metong tang komunidad. Biyasa tasa ng abi-abi kikimot, misalangsangan. Ito po yung minasabyan ning piyesta tamong eni. Na sana lakos tayo nga balo ing Sanctissima Trinidad. Albang kanita, lalo tayong abalo ing kakatamong biye. Antimong Kristiyano. Antimong bibinyag kinlagyuning pa po yung anak po yung Espiritu Santo. Talakad ko po ini. Sasalpan tayo ku. King Diyos, igpang mayupayang tutu, lina lang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Berhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at nikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaitas ya banwa, makalukluk, wananing Diyos igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, bang mukum ka ring mabiyempong mga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo,
King pangapatawad na rin kasalanan, King pangasublirang meding mete, at King be alanangga. Amen. Gusto niyo yung Espiritu, tariya na katamong manalangin kinging pa samantalang magsalita tamo, para karing balayan, ning yato, at ing karelang pamangailangan. Pakibat, Diyos ding tao, pakiranaman mo ing panalangin mi. Diyos din tao, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Para karetang maniwala, manalangin tamo king Diyos, akay katang ibpa, at king ibparing sablang tao, at nga tamong makisabi. Diyos din tao, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Para karing tatakot king Diyos, manalangin tamo king lubos mayupayang Diyos, at kapilan man malugod a ibpa, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Para karing mimisip, ape paimburisan na ning Diyos, manalangin tamo king kabubugtungan ng anak ning Diyos, ang manatiling kayabit tamo, aldo-aldo, ang gaking kapupusan ning panahon, at nga tamong makisabi. Diyos din tao, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Para karing manalangin, manalangin tamo kang Kristo, at tatalen kin sablang upaya, karimbanwa at ketiking yatu, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Para karing manalangin king Diyos, karing aluwang paralan, manalangin tamo king Espiritong mamale kay katamo, at mamantabe king kay katamong pamanalangin, at nga tamong makisabi. Diyos din tao, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Para karing magsalita tungkol king Diyos, manalangin tamo king Espiritu Santo, amig salita kapamilatan daring propeta, at ning ebanghelyo, at nga tamong makisabi. Diyos ding tao, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ngeni, adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos, pami, kapamilatanan ng Espiritu, panalangin, iba't karing pilubluban mi, ibili mo ring matampang amano, karing labi mi, ading ustong masabal, karing puso mi, mipuriya, ing lagyo mo, ngenit kapilan paman. Amen.
Nalain tama rin kakot kaya kaindaon, matanggap la sa harapan ng Diyos, sigpang may pahin tutu. Tanggapan na saning ginuitin daon, karinggamat mo. King ikapuri at kaligaya ning kayang lagyu. King kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, papagmanalan mo retingayin at kapamilatanda, gawan mo kayang ganap, adaon keka, tiadon mi, king lagyunan ning Ginong Jesus. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At keko antimuri. iyat na ang pusoyo. Makayat nano, King Ginoo. Salamatan tayong Ginoo Diyos tam. Iti karapat dapat at matuloy. Tuneping karapat dapat at matulin yung pasalamatan na kaparati ng mga karino ikpa, Diyos king alangang galabos maipayam. Pasayaming papasyag, ingke kaming kasalpantiyanan ng misteryo ng ingke kang kadyosan. Bilalag mo ingke kang ligaya at imo yung ligaya na naman ng anak mo at yung Espiritu Santo. At lung personang pante-pante king kamalan, alang pamiliwa king ligaya dapat metong nga Ginoo, metong nga Diyos, akapilan man, misamban, king alang kapupusan mong ligaya, ulinita, kabeda ring sa blangkora ring angel karing banwa, darlit mi kekang ligaya, lan makyabe kami king alantok ng dangpame kapuri ang keka at ngaming kakanta. Tunay kami manaloig pa, ikay panibataning sa belang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Kamanal mo sa ratingayan kay Espiritu mo, tan para kaya kami malalang kataon at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bahay mi daong kung sa loob, kayong pamailas at kamatayan, kay wana yung tinape, kay pasalamat siya keka, piraso na, minyane, kareng kayan disipulo at ngana, tanggapan niya iti, kay ngana at kananye, iting ka na akong katawan, ami daon para kay kayo. Makaya mo naman kay bading apunan, kingwa na yung kalis, pasibahin papasalamat keko, at binyan na yung kalis, karang kayan disipul at ngana, tanggapan niya iti, kayo nga, minum ko kaniti, iting kalis ng kanakundaya, pingdaya ng bayo at hanggang tipan. Namibubu para kay kayit para karing sa blantao bangketa. Ipatawaran la rin kasalanan. Naptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo miseraning kasalpantayanan.
Ngeni ganakan mi higpa, ing kamatayan at paasubli ng mebiye ning anak mo daran mi keko, iting tinapin na ning biye, aling kalis ng kaligtasan. Alain mi pasalamatan ng keko. Pepalerian mo kaming matampang, talakad harapan mo, ban sumuyo keko. Ipakumbabay yung pagamuham, kami nga sanang misulusulo, king katano at dahing Kristo, tipuna na kami nganting metong ng Espiritu Santo. Anakan mi higpa, sa iglesia mong makalaganap, king meto yato, ban mi ganap yung lugod, kami ning kaya kaming Papa Francisco, kaya kaming Arsobispo Florentino at ding sablang pari. Anakamula naman, ding kapadad mi pepainawan at mananayin subling miye, isablang mayango na biye. Tanggapan mo sana, ing maligaya mong harapan. Pakalulman mo kengan at gahan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Makayabin mo na Virgen Maria ay dunin Diyos. San Jose ding Apostol, aring sa balamong santo at tinupad, king malmong kaburian, e kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kekangana. King kapamilatan ng Kristo kami na at kaig pang may payan tutu, kagom ng Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, ing manggaman king alanganga. Manalahin tamong yan ni king pakaring amanong tiro na ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, at malugod mong pagkalub, ing kapayapan, king panahon mi, king kasapan, ing kakang pakalulu, marati kayong mikabos kayong kasalanan, naligtas kayong sablang kaligaligan. Habang mananaya kami, kamining maligayang kapanaligan, king panyatan ni Jesu Kristo, kaya kaming talapang abos. O ginaming Yesu Christ, sinabi ka rin kayong apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko biya ko kaya kayo. Kaya mo sa babaligdan, ing kaya kaming kasalanan, nalawen mo yung kasalpantayan, ing kaya kayong iglesia. Pamayapan mo ang pambilugan, at pangking kaburian mo ikang mabibiya at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan, ing ginumanatili sa kapilanman kaya kayo. At keka ang timurin. Ipakitangin, imi kakanmetong tam, king kapayapan. Kapayapang kekongan.
Nyo'y kordero ng Diyos, na minalako king kasalanan niya, tumapala daring mayaws, king apuna na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap ka. Dapot, ikas nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
Manalangin tam. Kinon Diyos, samban na ka, meto nga Trinidad ding persona, meto nga lang hanggang Diyos. Mananasanang ing kasalpantayanan mi at ing sakramentong tinggap mi, pagdalanong kalusugan ning katawan mi at kaisipan, tiagon mi, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Hingino manatili kaya kayo. At kaya ka, Antimurin. Bensyonan na kanin Diyos sa may paintutu, hingig pa, anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Kapataring misa mi daw na may taking kapayapan at kinlugod na ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mga payapak po, kaya ko man.